does perfect even mean? Is there even such a thing? Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. 3, 2, 1. Bog gameri! Bog! Zabavili smo jednu super društvenu igru Novu igru. u kojoj lovimo lopova. Znači jedan od nas će biti lopov, a jedan će biti detektiv. Znači jedan će biti u stvari gospodin X. A jedan detektiv. I u stvari onaj koji će biti detektiv, pošto se samo dva igramo, će dobiti 2 detektiva i 2 Bobija, da bude pravilno. A Bobiji su u stvari u Velikoj Britaniji policajci. A sad si ga ti već preskočio 100 koraka. Dobre, idemo po redu. Znači, Krećemo sa Scotland Yard. Od 2 do 6 igrača i Od 8 do 99. Znači ako imaš 100 godina. ne smiješ to igrati, ne. Koja mi? Ok, znači igra nije tak jako komplicirana. Jedan od igrača mora biti gospodin X i on će trčati po karti i on će se skrivati od drugih igrača, od drugih detektiva. Obično se igra 3 do 6 igrača, ali mogu igrati i 2 igrača samo. Pa ćemo mi danas onda odigrati. U 2. I ja budem gospodin X i ti ćeš me probati uhvatiti. Ali kad igraju 2 igrača, onda taj igrač ima 2 detektiva, znači on je za 2. 2 detektiva i 2 Bobija. Tako je. I ajmo prvo objasniti kaj gospodin X mora raditi. Gospodin X dobi ovakav šešir i to si mora staviti na glavu. A zašto? Tako da drugi ne vide kud on smjera. A svoje smjerove mora zapisivati na ovakvu tablicu i igra traje 22 poteza, tablica ima 24 zbog toga. Postoje 2 za poduplati, što znači da Mr. X može 2 poteza napraviti. Znači, na početku imamo ove kartice gdje Mr. X odabere jednu od tih kartica i na tim karticama nalaze se brojevi. Sad je ovaj tu broj 35. Što znači da bi gospodin X započeo sa 35. Ajmo sad, ti složi kartu. Evo vam. To je karta. London Bridge. It's falling down, falling down, falling down. Znači ovak, mi bi si kartu trebali okrenuti prema sebi. Što znači da ćemo ove tu gluposti staviti negdje drugdje. Tako. Sad. Znači gospodin X odabere jedan i nikome ne pokaže i to je 35 broj. I sad on započinje s brojem 35 i on je prvi na redu. A on može koristiti za kretanje isto kao i detektivi. Može koristiti autobus, taksi i podzemnu željeznicu. Ali na karti je označeno, su označene boje, znači podzemna željeznica je crveno, zeleno ili može biti i plavo je autobus, a žuto je taksi. I sad ti, pošto detektiv počinje na broj 35,
zeznuto jer može samo s taksijom ići dalje. Ali onda on može doći s njim i tu ima autobus i taksi. Tu može doći s autobusom s njim i onda može dalje ići daleko s podzemnom željeznicom. Znači podzemna željeznica je najbolja za transportaciju. S time da gospodin X može putovati i trajektom. Ako u slučaju ako se pronađe na tom 194, onda s trajektom može na 100. A tu su mu drugi igrači pa ne bi mogao nigdje pobjeći, onda ide s trajektom. Tako je, ali gospodin X je u jednoj jako velikoj prednosti. On koristi prijevozna sredstva iz pota. Znači, tu kaj se stavi kak se to veli, na jedan kup, to on može koristiti. Proizvoljno, stalno može vaditi iz tog kupa bilo koje prometno sredstvo za voziti, dok detektivi ne mogu. Detektivi dobe svaki 4, kaj to dobi? 4 podzemne željeznice, 8 autobusa i 11 taksija. Tako je. I kad se igramo 2, onda Noel bude detektiv, ja budem gospodin X. On će dobiti 2 detektiva, dakle dobit će 2 figure, žutu i... Ne, ja ću igrati plavo i... Tu su ti. Hoćeš igrati kaj? Plavu i zelenu figuru. Plavu i zelenu, ovo nam onda ne treba. Vidi, tu je ovo. To nam treba. I on si sad mora odabrati i 2 Bobija. A Bobiji, ili ti ga ta policija, oni se mogu kretati kako se žele. Znači, dok ja ponestanem, dok ja nemam više kartica niti na jednom niti na drugom detektivu, mi preostaje samo Bobiji. I detektivi isto vuku brojeve, znači, i onda svaki detektiv može započeti sa jednim brojem. Znači on započne s 91, ovaj će započeti bla bla bla, to ćemo onda izvući. I sad si tu treba odrediti 4, 8, 11 vozila, znači odaberi si... Smo to već napravili? Ne, to je pot. Ne, to je pot, dobro. Tu je 8 autobusa, to stavljamo tu, 2 puta to uzmi. Evo ti još 8 autobusa za drugoga. Onda ti treba kaj? 2 put po 4 crvene. 2 put po 4 crvene. Po 4 podzemne željeznice. 4 podzemne željeznice. I još jedna. Tu. I sad uzmi 2 put po 11 taksija. 11 taksija. 11. Ostalo je u potu. Pot. E sad, gospodin X, kak smo rekli, gospodin X ima i još nešto, bonuse. 3 bonus karte. On je bijeli, uvijek je bijeli. I ima 3 bonus karte, što znači on to može staviti u svoj to su bonus karte, te crne. I onda detektivi ne znaju s kim je on putovao, da li je putovao podzemnom željeznicom, da li je putovao autobusom ili taksijem. I ima to za duplo. 2 duplića. Što znači da u jednom trenutku može putovati sa 2 put za redom. Po njemu volji. Ili s 2 taksija ili što god. Prijevozna sredstva. Tako je. E sad da mi počnemo igrati, mi si trebamo prvo izvaditi brojeve na kojima će završiti naši igrači. I by the way, mi smo si otvorili i za grickati nešto. Idemo, pripremimo kameru i onda krenemo s igrom. Jel može? Može. Ajmo igrat. Evo, Gemani, sad bi on... Ja ću si izvaditi jer sam gospodin X jednu X karticu. A ja ću si izvaditi jednu D karticu, jednu D. I zapamtit ću si taj broj. Evo. Ostale kartice ničem. Ti si ih trebaš 4 uzeti. Jer imaš 2 detektiva i 2 Bobija. A ja bi sad trebalo onu kapu da skrijem pogled. Tako da niko ne zna G, D, J, E, S, A, M.
staviš si sad te svoje bobije i svoje detektive na tablu Znači, i krećemo s prvom zeleni. rundom. Je 53, di ti je 53? 53, da vidimo, 53 je... To bi moglo biti 40, 1, 52, 53. Ok, samo taksi, odlično. Kaj ideš? 112? 112 je plavi, 112, 112. 115, 114, 103 je žuti. 112. 103 103, i 155. ja išćem 103, 155. Evo. 101, 102, 103. E, sad. Gospodin X započinje prvi i on mora odlučiti na koje područje misli ići. Taj broj mora zapisati i mora uzeti vozilo, jel tako? I zato mu sad treba ona kapa, da bi on se skrivao. Gdje je kapa, čovječe? Gdje je kapa? Tu. Gle kapu, čovječe. Daj gle kapu. Skuži kapu, čovječe. Skuži kapu. Čekaj, imam kapu. Složi mi to tablu. Jedino što mi... Ali sad ni ja ništa ne vidim. Ok. Jedino što mi nije dobro, nije puno papira, ali dobro, možemo mi sami. Pa to je jedan minus. Ajde, čekaj, ja sam već zaboravio koji sam ja broj. Aha, dobro. E sad, ja mogu kretati se. Moram zapisati kud se mislim kretati, jel tak? Toga broja moram zapisati i onda moram staviti prijevozno sredstvo s kojim sam htio ići. A imam autobus, taksi i svašta nešto. Ok, ja ću sad zapisati broj i tu ću pokoristiti taksi. E, sad su na redu detektivi. I sad ja sve 4 moram micati, Ja, još vam jednu stvar nismo rekli, na trećem, na 8. na ovim širokim poljima, 18. i 24. moram pokazati gdje se nalazim. I kad budem na trećem krugu, onda ću morati staviti svoj dedek, čoplet na to mjesto na kojem ću se nalaziti. Sad su detektivi na redu. Gdje ćete? Znači, zeleni. A može samo taksi. E, i sad ti ako pokoristiš taksija, zeleni baca taksija u pod, iz kojega ja, Mr. X, mogu uzeti. I sad pomakneš zelenoga kud hoćeš, ali može samo jedno polje. Dobro, idemo znači plavi, on opet taksi, ali on može na... Ja idem tu. Dobro. Znači... Pa potrošiš taksija, baciš taksija i ideš tu. E sad, bobiji ne trebaju ništa. Bobiji samo mogu... I sad ga pomakni kud god želiš. Sada tu, a ovoga. I sad bi ja trebao reći kao ono, približavaju mi se. Ali čekaj, kud sam ja uopće otišao? Aha, kaj sad? Sad ja trebam razmišljati s čim i kud. Ja ću si uzeti sad ovako. Broj 100.000. Tako, ne, nešto hiljada. Pazi ovo. Pazi ovo. Ja ću sad pokoristiti. Znaš kaj ću pokoristiti? Odmah ću pokoristiti Joker. Sad on ne zna kojim prijevoznim sredstvom se ja krećem i kud idem. I pokriću to tako. Evo. To sad može biti i trajekt. Može biti bilo kaj. Mogao sam sad ići trajektom, autobusom, taksijem, bilo čime i završiti na bilo čemu. Da vidimo. Idemo prvo zeleni. Zeleni, ti mi dođi dolje. Taksijem. Jer nemam kaj. E sad, ovaj da vidimo. On može i... Zato baš gledam. Vidi gledaj kak može. Može sa 111 na 163 ako bude putoval s ovim kak se zove s podzemnom željeznicom. Ali
Njih imaš samo 4, pa nije baš pametno ih... Znate kaj je generi? Ja idem s autobusom na 100. 100. Dobro. Čekaj, da, to je plan. Dobro, sad Bobby mogu. Da idemo Bobby. Prvi Bobby, a drugi Bobby. Tu sam došao, vidim. Da idem tu. Pomaknu si oba dva Bobija. Ne, sad još jedan. Ne, pomaknu sam, da, ove sam pomaknuo i sad. Da, sad ti. Sad sam ja. Dobro. Degli ovo kak daleko možeš za autobusom ići. Pazi sad ovo. Ja sam tu. A ja sam stalno u drugom smjeru išao. Ja sam tu. I sad imam 1, 2, 3, 4 poteza. I mogu, i tek na 8. potezu moram pokazati gdje se nalazim. Znači sad sam ja. Idemo prvo plavo da riješimo, jer baš imam nešto plavo. Znaš kaj, ti bi sad mene tu negdje treba zatvarati, ali poanta priče je da ja tu sad, evo, tu imam taksi, brate, taksi, ono, imam 1, 2, 3, 4 poteza, 1, 2, 3, 4 poteza i tek mogu onda na 58 da Znači mogu samo malo... taksije možeš koristiti. Znači da... Jedino ako dođeš tu pa možeš... A valjda, ako se vratim natrag s taksijem na 1 i onda mogu trčati opet kud god želim. A ti sad razmišljaj kud ja želim. Idemo tu s autobusom tu. Ti baš nisi sad ništa koristi, ali idemo na 102. Dobro. Ovaj Bobby mi je na podzemnoj. I kud može ići? A nigdje ne trebam. Tu može. Može i... Pa ide totalno u drugu stranu kao neće. Ali od tu onda može tu. A od tu onda može Pak to tu. koliko je A to od tu onda poteza. može tu. Ka 4. 1, 2, 3, ja isto imam 4. Ok, a ovaj drugi Bobby kud ćeš s njim? Na taksi. Sad sam opet ja na redu. Sad ja zapišem kud ja mislim ići i što ću koristiti. Naravno da ću koristiti taksi, ali mičem i sad više ne znaš gdje sam. Sad možeš biti... Ništa ne vidim. Idemo plavi. Plavi idem taksi. Sad ne. Plavi mi se približava. Žestoko. Taksi, ti si. Ti sad meni zatvaraš podzemne. Aha. I ti boš gotov za par sekundi. Ja ne znam baš. Taksi. I opet. Da. Sad ti možeš biti gdje god hoćeš. Kud ćeš? Gdje ćeš? Imaš još? Još jedan potez skriveni i onda ti moram pokazati. Evo, opet taksi. Opet taksi. Opet taksi. Mislim da bude vrijeme da pokoristim 2 poteza za čas. Jer ono stisnulo me. Boksa.
I am in a big problem. I have a big problem. Prvo i osnovno. Na potezu sam First things first. i iskoristavat ću duplice. S time da, Kaj bi drugo napravili? sad kad napravim potez, Dupli. Možeš i 2 polja. moram ići 2 polja, ali se za prvo polje moram pokazati da sam tu. A za drugo polje se više ne moram pokazati i sad je pitanje kud ću ići. Ali sam otišao s taksijem. I sad me možeš, ako imaš pameti, uloviti. Pobjeći ću. Ako ti je prvi potez bio tu, ti možeš ići tu ili tu. Tako je. Jer tu ne možeš jer bi onda bio loš. Tako je. A ako ti dođeš na mjesto na kojem se ja nalazim, ja se moram otkriti. I onda si me dobio u 9. potezu. Ali idemo plavi i idemo taksić. Plavi jedan taksić. Nije. Žuti Tu sam bobek. bio, ne? Čekaj, crveni bobek. Kud može? Crveni bobek može sve. Može koristiti sva prijevozna sredstva. Može taksi, može autobus, može... Ovo je žuta. Aha. Dobro. Ovaj, Može sve isto. ali nemam kaj. Kak nemaš kaj? Jedino tu moram. Ili tu. Čekaj, di si bil? Tu. Tu si bil. Znači ako ide taksijom, onda može samo jedno mjesto, Ako ide autobusom isto. Ja, dobro. Idemo onda. Ideš tu. Sam te otkrio. Nisi. Imaš još koji potez? Još imamo zeleni. Je dobro, kud ćeš? S kojim niš ne da. Kak ne breš? Možeš na 34, možeš na 35. Da vidimo kaj ti tu dobro iskoristiti. Ali ću sad sakriti s čime sam putovao. Opet ću pokoristiti da ne vidiš s čime sam putovao. I ti si na redu. Plavi, ti vidi za autobusom. A znam sam, Uhvatio me! Otići! Uhvatio me! Bravo, imam crte. Bravo! A gdje bi drugdje mogao biti? Pa razmišljao sam pa kad ono. A ja sam mislio sad s autobusom zbrisati tu i onda s autobusom zbrisati tu i onda se zgubiti, ići prema trajektu i s trajektom nestati u... A ja? Gameri! Igra je odlična. Nema bolje igre. Ma ima boljih igri. Snimit ćemo još jednu epizodu. U drugoj epizodi ću ja biti Mr. X. Snimit ćemo, ali onda kad bude i gospođa Dunja, kad bude mama tu, tak da se bude to ljepše igrati, ne? U dvoje je tak. Ali sve jedno. Svejedno sam te privio. Pravila su poprilično jednostavna, igra je poprilično dinamična i brza. Jedino to kaj ima gospon X ima veliku prednost. Ali svejedno sam te pobjedio. A dobro, malo sam ti puštao. Nisam. Ali Mr. X ima veliku prednost, on može putovati s čim god želi, nema ograničeni broj prevoznih sredstava, ima 2 prijevozna sredstva koje može koristiti i još može 5 puta sakriti prijevozno sredstvo koje misli koristiti. Ako ti se igra sviđa, baci like, ako ti se sviđa video, baci like, komentiraj ispod, Šeraj ali i subscribe i zvonce da dobiš notifikacije kada zbacimo ili pazi ovo!
Tu je neka igra s kartama. Level 8. To ćemo probati, no? To je neka reklama unutra. Dobro mi izgleda. O, vidi ovo. Wow. Wow. Fora. Nova igra. To ćemo igrati. Level 8 ćemo sljedeći put. Već ako je reklamirano znači da je dobra, ha? Da. Znači, subscribe i vidimo se. Vidimo se drugi put. Bok! Bok! My heart is begging.